Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke The Talking Dome Podcast. Podcast yang memberi pencerahan agama bermanfaat dan mendidik jiwa. Saya Hakim Rosli. Saya Lufil Hadi. Azim Muhammad. Podcast ini disokong oleh para penyumbang Masjid Al-Istighfar. Jadi untuk sesiapa nak menjadi penderma tetap atau memberikan sumbangan sekali bagi Masjid Al-Istighfar, sila layari alistighfar.com/donate atau lakukan pembayaran melalui PayNow ke UENS 99MQ0014H. Marilah sama-sama menyokong usaha dakwah dan program bermanfaat Masjid Al-Istighfar untuk masyarakat. Alright, dan insyaAllah seperti biasa kita dalam podcast atau episod yang lalu kita dapat memberi pencerahan agama tadi dikatakan, dan insyaAllah kita ingin belajar juga daripada expert-expert daripada komuniti kita lah. Jadi tentu sekali kita baru baca news baru-baru ni. Ya, betul. Di mana dalam news ni kita diberitahu ada fewer than 30,000 babies born in Singapore in 2025. Yes, also Singapore's total fertility rate dropped significantly to a new low of 0.87 in 2025. Jadi based on this news kita dapati kenapa apa cerita ni? Ya, betul, apa cerita ni? Kenapa orang tak nak ada anak? Anak ni tak sampai full 0.8, tak sampai 1 pun. Kira one couple tak sampai one couple is 0.8 babies. Not even one full. So 8 months after Sorry? 8 months. 8 months It's not even a full baby. So after done some research to actually macam progress as a society in population Ustaz, kita sepatutnya at least 2. So birth rate dia patutnya 2. So a couple patutnya keluarkan 2. So dekat sini is already 0.8. Alright. Jadi dengan itu insyaAllah kita ingin menjemput lah salah satu expert of our community dalam perkahwinan dan juga rumah tangga. Kerana saya rasa ini antara kena mengena. Tapi bukan dia yang kena menjawab lah kenapa rendah. Ya, betul. Bukan government Betul. Kita menjemput dan mewakili diri sendiri, tapi bertugas di ROM, Deputy Registrar Kadi Ustaz Maaz. Selamat datang kembali ke The Talking Dome. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Sihat semua. Alhamdulillah, sihat Ustaz. Terima kasih sahabat-sahabatku, Ustaz Hakim Rosli. Yes, sir. Di atas opening introduction, very good. Thank you so much. And Ustaz Nazi. Saya. Oh, my ex. Co-host. Yeah, both Ustaz Nazi dan Ustaz Lufi. Good to see you all back. And I'm very happy to be here in the studio. Siapa yang tak lupa dah, saya rasa Ustaz Maaz founder The Talking Dome, yang memulakan podcast bersama Masjid Al-Istighfar pada tahun 2019. Jadi kita menjemput kembali lah pada hari ini untuk membicarakan topik. Podcast lain tak ada tapi dia buat podcast sendiri juga. Aduh. Okay, so insyaAllah sebelum kita start, kita akan start terus lah sebenarnya. Kenapa Ustaz rasa ramai di antara couple-couple sekarang, yang muda baik pun yang tua, mereka dah tak nak ada anak lagi? Why is that so? Why do they don't want to have more children or even a children? Bismillahirrahmanirrahim. Kira dah lain lah dah lain ni. Dulu Talking Dome sama lain sekarang. Sama je kita banyak ketawa juga still. Kenapa birth rate low lah? Yes, correct. Kenapa birth rate low? Dia ada banyak faktor lah. Faktor dia kita boleh tarik kembali kepada birth rate low, dan juga orang yang bernikah pun semakin kurang. Okay. The marriage tu semakin lambat. Delay. People delaying marriage. Kenapa? So it's delay, not macam orang don't want to have marriage. It's a delay. In what you have observed. Itu yang dikeluarkan daripada kajian lah. Delay marriage, mereka lambatkan. Kalau dulu biasa umur 29, sekarang 30 average-nya. 30 tahun baru orang nak settle down. I think dia effect juga nak dapat anak. Betul. Maknanya macam ada couple, bila aku dah kahwin, sekarang nak dapat anak, itu soalan nanti boleh fikir. So tu dah 30 years old, makin lambat lagi. Makin lambat lagi. Start 34 mungkin baru nak start ada anak. Lepas tu pun by the time that age pun, the health of untuk dapat anak pun dah tak as good, optimal lah. Dah ada optimal possibilities Tak berapa nak ni lah. Tak macam dulu. Macam muda. Tapi betul, itu pun macam main peranan macam betul. Umur of perempuan. Orang nasihat dulu
Betul. So kalau Ustaz Lufi pula, why do you think macam what are other factors yang you think that also sebelum kita continue, kita actually receive quite a few feedbacks that our podcast if boleh mix English and Malay lah, so the non Malay speakers can also benefit from our podcast. This is betul. See, I've have this, see, when I ask mix is better. Okay. Mix, yeah. There's a very good progress and development for the talking dog. Yes, correct. It is. Hopefully we can advance so that then everyone can actually benefit from this. Okay. So continuing from Ustaz Lufi, if you can in the mixed language of however, in your own language, in your own my own bilingual lah. Okay, the question dah tak boleh, susah sangat bilingual dia, either one or one. Dia boleh, I try lah. You try. I cuba. Okay, I think one of the possibilities yang tadi, of course, the delay marriage, the mindset of macam happiness juga mungkin. Okay. Macam dulu mungkin happiness lebih banyak bergantung kepada ada anak. Okay. Sekarang menurut mereka also find happiness in living together, good career punya path, can ada enough financial stability. So pun mereka or this couple dah satisfied with that achievements. Mungkin dulu dia punya kayu ukur untuk achievement atau happiness dalam benchmark dalam perkahwinan adalah mesti ada anak. Sekarang there's not the benchmark anymore. Now not so much. Not so much. Macam ada rumah yang best, ada kereta, kerja bagus, duduk suami isteri stable, boleh pergi holiday every year. Tak stress ada anak stress. Tak stress. That tu lagi factor. That will be another factor lah. But for me is the shift of benchmarks of happiness in marriage. I don't agree. Saja nak. Kira nak playing that devil's advocate, is it? Yeah, boleh sikit. Boleh sikit. Awak Sabazi, silakan. Okay, because I think that we are now in a influence society. Okay. So whatever we do, we are influenced by, macam tadi lah, kalau dah tengok banyak anak, baru nak ada anak, so on and so forth. So the series or the movies or the whatever we are seeing online, if they do not portray more children in the family unit, we won't see it lah, we won't want it. Because we are easily influenced by what is portrayed online. Ya, di antara tu saya nak tambah jugalah. Okay. I would like to add. Okay. I would like to tambah. I would like to add. From what I see nowadays, the young generation, like especially, they are really like to take care of themselves. They are into mental wellness. They don't want to lose themselves. Dia takut kalau kahwin nanti aku dah hilang aku punya identity. So I don't want to get that kind of commitment. Dan sekarang punya language commitment tu dah macam aku dah tak nak commit. Okay. I don't want to give commitment at the expense of my health, my mental health. So that's why society kita ni semakin macam lebih bagus untuk memelihara diri, kesihatan dan sebagainya. Tapi tak nak macam anjak untuk nak buat lebih untuk orang lain. So they are very very careful in terms of marriage, dapat anak sebagainya. Can I add that I think that sometimes orang yang kasih alasan macam gitu, it's just my opinion, is an excuse for them to actually just don't want to bear the responsibility of having a child. Macam for example, banyak example saya diorang boleh tahu high cost of living. If you want to say high cost of living, actually I mean it is still okay to have children. If not 2, 3, 1 pun still actually bearable to have children. But I guess macam children, then I have to put aside money for them. It's something that they don't want. What do you think? Is that an excuse they put on themselves? I think every excuse is excuse lah. Excuse. They are genuine. They know what they are doing, and we believe they have their own reasons lah. At the end of the day, when they are not ready, I think they are not ready. They feel like they are not ready, and nobody can comes in between. What so if that's the new generation thing. What if that not readiness continues until they die? Yeah, that's where kita kena educate. Because Islam bukan sampai bila-bila untuk mementingkan diri sendiri. Yes, because we need to bigger purpose. I agree on that point, whereby the young generation should understand the beneficial of children, the benefits of having child, the benefits of having children, so and so forth. Nak tak nak, this has kena mengena translate, got to be something got to do lah. Got to do with religion. Yes. Yeah, even marriage is something to do with religion. So having kids is definitely having to do with religion. There was once I was inside a cab,
and the cab driver ask of me, Okay. how many children do you have? I said I have 3. Back then was 2, 3. Oh, wow, so many Malay like many children Okay. something like that. Okay. Then I said no lah. The reason we have children because number one is we are following the religion lah. Encourages. But to them, to him, he's just his own opinion. Cover takut disclaimer. He said, no lah. Later the children get older, they don't take care of us. Then we still need to live on our own. Then I have to explain No. For our religion, it is upon the children to take care of the parents, and the parents when they are young, they take care of the children. So that is what the religion. The cycle. So that is why, that is part of the reason mungkin agama kita ada selamat lah, dia terselamat daripada kat sana. Because we have that concept of anak perlu jaga ibu bapa. Wallahualam. Yes. Wallahualam. Betul. I think a lot of it actually comes to bila kita nak cakap pasal semua orang nak freedom, tak nak ada anak because they want to travel lah, nak hidup a certain lifestyle. But macam Ustaz Maaz tadi cakap, you have to see what our purpose is in life lah. It's not to satisfy our needs or our desires throughout our lifetime. Like for example, I just give myself an example. I love to travel. And I've traveled to a lot of countries. But there comes to a point where you do not need to actually macam travel to all countries lah. I want, kalau boleh, nak travel to every country in the world. But you need to stop at a certain point. And okay, you have done some of the travelling. You have satisfied your needs to some extent. You already You already live to a lifestyle yang you want. But you cannot continue to do that forever and ever. Kan? So even if ada anak tu will cut away your lifestyle, you can actually either buat a new lifestyle yang you are work okay with. Work around it lah. Having an anak is not just okay. For example, you want to explain to someone yang maybe tak resonate dengan agama. How would you macam mana tu promote having a child lah macam gitu. Okay, sama how would you do that? Yeah, firstly because I think being children ourselves. Aku dah macam sekali tak bukan tu. Aku macam sebenarnya tak payah ada anak. Dah lari dah salah. Bukan kita nak promote. Sila. Okay. So memang betul. Sekarang ni agama kita nak memahamkan dan convincekan the generation is quite challenging lah. Kerana agama itself ada beberapa pendekatan dan juga pemahaman daripada orang muda. Betul. Mereka lebih memahami tentang spirituality. When you talk about religion, it is not a set of laws, but what we understand is about how it's a lifestyle. We want to understand the meanings and everything lah, so that we can live purposefully in this world. So that is where I think we need to share with them as parents the beauty of having children. The commitment is actually as a worth sacrifice kita buat, because at the end of the day they bring joy to us. Because kita kalau hidup 2 orang pun boring juga. Kan kita rasa macam best, tapi nanti comes at one point dia akan rasa macam boring lah. So for example, ada satu gynae ni, a male gynae orang Melayu, orang kita orang Melayu, gynae. Dia ada cakap waktu tu kat forum Arif. So dia cakap ramai juga pasangan-pasangan muda datang kat klinik dia untuk nak buat kontraseptif method lah. Kontraseptif apa? Dia nak sterilize kan. Forever ada anak permanently. Irreversible, tak boleh irreversible lah. So nak buat that surgical procedure. So dia pun tanyalah 2-3 kali, so that most of the couple say okay, we are very persistent lah, memang nak buat ni. Tapi ada selepas dah buat, dah sterilize everything, after few years ada yang menyesal, datang boleh tak reverse balik? Boleh? Tak boleh because dia dah choose dorang saja. Dorang boleh tau. Man. So macam that's why dia nasihatkan kepada semua, dan kita pun sampaikan kalau nak buat pun buat yang temporary punya. Because you don't know, today you want to enjoy, you pursue career, you pursue whatever goals that you have with your partner. Tapi nanti at one point after 5 years or 6 years, you may shift your goalpost. You may change your goal in life. Once you achieve that, then you feel like it's time for us to have children lah. Then when you already chose that path, dah already cannot take back lah. So kita tak tahu dia akan berubah kita punya
kehidupan ni. Yeah. Okay, go. Sorry. Yeah, because life itself is a puzzle lah. Tak usah. Kan? That's wise words from Ustaz Nazir. Life is Risa. Puzzle, put it on a t-shirt. Sometimes you get the government voucher. Okay. Sometimes you need appeal, then you get. Sometimes you have a great chairman. Sometimes you have a busy You win chairman. some, you lose some. Yeah, so in life itself, you can just plan, but if it goes your way, alhamdulillah. But if it doesn't, so it's better. It's not better lah. Rather you take the permanent. Better you take the temporary lah. If you do the istiharah lah, one side. The other part, I just want to share is I appreciate my parents more when I become a parent. Ooh. I will understand more, and I will understand. It's like a level up in adulting. Okay. In a way. Tapi ni rezeki lah. Kalau dapat anak, rezeki lah jadi parents. Kalau tak tu lain topik. Okay dah tu. Terus apa? Okay, so coming into yang tadi contraceptive tu kan, maybe you want to share about the hukum, ada anak ke, tak ada anak ke, dia potong temporary ke, potong forever ke, how is that? Soalan kepada siapa Ustaz? Kepada semua orang. Oh, Ustaz. Kepada guest. Semua kepada guest. Sorry, Tapi semua kat sini naib gadi. Naib gadi. Saya je bukan, so bukan untuk saya. Naib. Puji Naib. Kita standby. Standby gadi on call. Hello, Sila. tak sempat datang. Ya, Okay, boleh Ustaz soalan kalau dia Ustaz tadi kalau kahwin tak nak anak, tak nak ada anak lah. Yeah. From the beginning you nikah. In the beginning memang beginning. tak nak ada anak. Okey, F2F apakah je hukumnya? dia cakap. Ya, betul. F2F je. Ni nak duduk rumah mana dekat ni? Kita tak ada anak Ustaz. Dia Ya, terus betul. bilang. Cik, saya tak tanya. Saya tak nak. Kita tak nak. Betul. Alright. Okay. Kalau kita kembali kepada hukum dan juga matlamat pernikahan, Ya. dia ada low, ada higher intention. Okay. Nice. Kan ada maqasid syariah. Okay. So maqasid syariah tu is the higher purpose. A higher purpose of syariah. Setiap perkara yang Allah perintah atau larang, dia ada high purpose dan dia ada lower atau high purpose. Jadi mungkin seseorang yang nak bernikah, kalau dengan alasan untuk menghalalkan hubungan, okay, alhamdulillah, itu adalah satu genuine dan very good reason to get married. Secondly, nak ikut sunnah, memang betul. Tapi kita ada high purpose yang mana expected from the community, from umat, daripada Nabi sendiri untuk ada anak. Nikah is not a end itself, it's just a means. It's a means. Dia adalah apa? Pertengahan tu means perantaraan untuk mencapai matlamat yang lebih tinggi. Sebab tu Nabi greater goal lah. Nabi kata, Nabi dalam salah satu riwayat mengatakan tazawwajul walud al-wadud. Tazawwajul wadud al-walud fa inni mukathirun bikum al-umam yaumal qiyamah. Kama qala, nikahlah dengan wanita-wanita yang loving and then yang fertile, yang maknanya yang boleh produce banyak anak. Kerana apa? Because I will be proud of you in numbers. I will be proud of you as my umat in numbers, because you supply banyak umat aku. Jadi itu adalah salah satu daripada objektif yang lebih tinggi untuk bernikah. Bukan untuk kita nak hanya memberi kebahagiaan kepada kita, tapi kita contribute to umat untuk sustainability of continuity of umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bayangkan kalau kita tak nak ada anak, maknanya kita dah stop that continuity umat Nabi tu, stop kat situ. Imagine if semua orang Islam macam gitu punya mindset lah. Ya, kalau one couple ada mindset macam tu, tak nak anak sampai bila-bila. Kalau ada 100 anak, maknanya kita lose 1,000 children, 1,000 umat Nabi. Tapi kalau kepada orang yang mungkin dia cakap, but if we were to have a child, we don't know if that child will become good or bad. Ustaz, we can try our best to let him have a good life. We can didik dia, but what happens if he becomes a bad person? Ustaz? Yeah, that was just overthinking, I think. Oh, that's overthinking. Don't thinking very far. Okay, thinking Just very one step short. at a time. Very short. So you dah kahwin, fikir rumah tangga dulu. Okay, then ada anak. One step at a time. One step at a time. But actually looking at that, actually there's a lot of worries yang datang. But you focus on that worry. Macam other worry you boleh juga overcome. Betul. Tapi worry ni pula nak macam macam mana? Hidup ni mesti ada worries. Ada anak ke tak ada anak ke, kahwin ke tak ada kahwin. Worries tu important because for you to turn back to Allah. Allah. Ini dah podcast agama. Betul. Podcast agama bermanfaat. Tak, dia bukan my logic lah. My thinking is kenapa sampai couple ni tak nak ada anak. So kalau kita tengok balik,
religious wise, yang tadi dah level dia, Nabi SAW, if we kenal our Nabi, we love our Nabi, if Nabi was number one rather than other celebrities, Spider-Man Superheroes was on top of our life list, so kita akan senang faham lah. But if Nabi is not there, the religion is not there, Spider-Man so first. this is where yang benda ni comes lah. This type of mindset. Wallahualam. Allah. I'm not saying that you are not good in your religion. No, you are saying that. Macam tak. Sorry. Tak, I think some of the Ustaz Nazi being Ustaz Nazi kan. yeah, this is who Only when you're here. Only when Usama Oh, hidup you with the last one. Tak boleh. Last cannot make it. Another one, maybe we want to emphasize the benefits of having children. Okay. Kan Nabi kan kata kalau kita dah meninggal, Yep. semua amalan terputus kecuali 3 perkara. SIA. SIA Singapore Airlines. Ya. Dapat promote. Boleh dapat tiket Dulu ada dapat tiket betul. Ada kawan Malaysia dekat Sia. Mesir lah. Okay. Kapal terbang Sia mana? Kapal terbang Sia. Mu balik naik emas ke Sia? Legit dah cakap macam tu. Maki Ustaz. Sia. Okay. Iaitu bermakna Ya. maksudnya. Ingat 3 lah SIA. SIA okay. S sedekah jariah. Okay. I ilmu manfaat. Aywa. A anak soleh. Allah. Yang anak third soleh. one ni yang kita nak Mendoakan. tekankan. Anak soleh bila kita dah meninggal, dah tak ada amalan, you fikir your members semua nak hantar amalan kat you. Members semua hasil apa? Tak semua lah. Tak semua. Oh, blood. Blood lama saya blood. Besties. Baju-baju. Mungkin tak reti nak hantar pahala kan. Ataupun tak teringat pun. So kita nak anak kita yang kita dah didik, dah besarkan, dia akan ingat kita insya-Allah. So dalam doa tu dia boleh ampunkan dosa kita, boleh elevate kita punya rank kat syurga dan sebagainya. Amin. Kan, it's a akhirah investment lah. Ya, masya-Allah. Alright, I think can rumuskan je nak Dah habis saya. Nampak boring ke topik ni Alamak, saya datang je. Serius sangat lah. Sama serius sangat. Tak lah, saya terfikir tadi sebab one of bila dah macam bawa-bawa, saya tak nampak kira actually ada a problem about the perspective of orang-orang ni lah. Sebab kita punya mindset tahun kita grow up dekat very busy pace punya, and kita selalu have this mindset of ownership of apa yang kita buat. So bila we have this yang buat kita worry, because benda for the first time in our life kita are facing with uncertainty forever. Selama ni kita are very predictable. Can you explain? Control. Selama ni kita punya life macam quite control and predictable. Dari sekolah kita tahu set 4 akan ada apa, you akan apa, universiti apa, kerja apa. Bila life macam dia anak kalau ni macam mana? Ni macam mana? So macam dah tak ada SOP, dah tak ada processes, dah tak ada procedure. So this yang buat kita punya sistem yang kita grow up, buat kita jadi takut. So macam tu orang, sebab tu macam kita bila uncertainty happen tu yang orang macam decide untuk tak nak proceed lah until we have certainty, confirm bila ada anak aku dah ada cukup duit macam gini, aku dah ada gini-gini, baru anak tu possible. Walhal actually bila kita, of course alhamdulillah with our religion, we have this mindset of macam takdir lah, rezeki dan sebagainya, kita usaha and kita ada that tawakal punya konsep juga. And of course dari satu problem adalah mindset of macam the ownership. So kita mindset adalah anak ni we own the anak. So sebab tu bila kita takut macam kitanya barang property kita jadi rosak, jadi anak yang jahat tadi. I think bukan ownership lah, more to responsible. Aku punya responsibility, it will reflect on me kan. Yeah, sebab they make you own lah. Kalau you tahu tu actually at the end of the day is actually Allah punya hak, Allah punya milik. So kita akan berserah juga dekat Allah. So kita macam anak aku dah usaha yang terbaik, anak aku dah tak jadi jahat contohnya, ada takdir dia yang flaws. So bila kita rasa macam ni aku punya, itu yang buat kita rasa macam we only ensure perfection. Itu kita dah tak nak terima flaws or mistakes lah. So what I've learned from this is actually if we were to see orang yang jahat, kita jangan salahkan mak bapak dia. Betul. Boleh jadi mak bapak dia dah didik dia dengan baik, lepas tu tiba-tiba dia dah akil ke belum? dah. Kalau dah balik akil lah, kira dah besar lah, bukan budak kecil lah. Budak kecil bukan. Bukan straightforward gitulah. Mungkin boleh jadi part ni, tapi it's not as straightforward. Sorry, yang tadi hukum tu Ustaz dah cakap hukum dia tak nak ada anak tu. Ya, hukum dia tak salah lah. Kalau dia tak nak ada anak. Ya, tak betul, makruh lah maybe. Dia tak disukai sahaja, tapi tidaklah jadi haram.
Kecuali kalau dia memang betul-betul tidak setuju untuk ada anak. Macam dia membangkang this idea of anak. Oh, Okay. okay. Mana ada kan. Mesti orang maknanya dia tak percaya yang dengan ada anak tu akan bawa banyak manfaat. Dia akan banyak musibah. Contohnya kan orang jahiliah kan bila dapat anak perempuan dia bunuh. So dari itu kalau ada mindset tu maknanya dia boleh dapat dosa. Tapi kalau dia tak nak ada anak sebab dia tak sedia, financially tak sedia ataupun memang tak sedia nak jadi parents, dia nak take one step at a time. So itu jawapan itu reason tu semua adalah legit lah. Faham. Dalam Okay, tapi sekarang kat sini dia memang tak nak ada anak langsung. Tak ada apa-apa Sampai reason bila-bila. tu. Sampai bila-bila dia tak nak ada anak. Tapi dia believe lah tak. kira. Sorry kali? Tak believe in the concept lah. Dia just tak nak beban dengan pada dia is a beban lah. He don't want to have that responsibilities, don't want to give that financial support to another human being. Just want to be tu lah. Just want to enjoy until the rest of the life. But they never gone through the macam procedures lah. They just say memang kita naturally memang kita tak nak ada. And benda tu ditakdirkan dia buat sampai dia meninggal. How is that? Biasanya orang-orang gini dia akan ada anak kucing. Betul. Pengganti. Faham. Okay, dari sudut agama apa yang saya tahu lah Ustaz Nazi Lutfi boleh beritahu lah tiada salahnya jugalah untuk ada that kind of mindset dan pegangan. Sebab kalau kita paksa-paksa tiba-tiba dia ada anak lepas tu dia abaikan anak pun tak bagus, mudarat. So better to be upfront from the beginning lah. Dia tahu yang aku tak nak ada anak. So daripada mula kita dua dah janji tak nak ada anak. So it's better that way. But it's a hard katalah husband yang tak nak anak, isteri nak, tak boleh Itu sebelum kahwin discuss lah. Kena discuss betul-betul. Nak kena discuss. And kerana mungkin you tak nak ada anak, you kena kuat lah. You tak boleh depression, tak boleh ada anxiety. couple gaduh You kena kuat. pasal ni. Of course couple gaduh almost nak divorce, dia bersama-sama balik face to face. So bila saya counselling lah dekat husband and wife tu, kira husband tu baru tahu yang wife rupanya tak nak anak. Husband nak anak kan. Naturally kan macam ya, untuk perkahwinan Muslim kan biasa kahwin dapat anak. Mungkin benda ni tak discuss sebelum. Jadi bila dah kahwin tiba-tiba isteri asyik reject untuk nak dapatkan anak. So husband pun pelik, apa ni, kita kan kahwin patut ada anak. Isteri kata no, belum lagi. Belum lagi tu sampai bila. So wife pun tak tahu, kata nanti saya belum sedia. Lemak. Jadi husband macam because different mindset unless kalau dah bincang faham lah. Saya memang ada bukan saya. Selfie ada bincang dulu. Sibuk tak je personal. Saya rasa macam auto lah, tak bincang. Tapi rasa macam takkan lah, tak nak. Tapi betul lah kena bincang. Sebab saya ada kawan padahal dua-dua lebih kurang sama background lah. Tapi memang satu tak nak ada anak. Bila sebelum kahwin. Sampai bila-bila. Tak sampai itu dah. Cuma macam I don't want to ada anak. Dia pun nak ada lagi few lah yang berbeza ya, ideologi. Nanti ke memang tak nak? Tak tahulah. Dia tak nak sebab kalau out the reason juga. Sebab dia punya siblings yang lain ada anak-anak, so, macam untuk dia punya experience lah. Macam tak terjaga, tak jaga betul. Rimas ke macam dah cukup? Untuk dia macam anak saudara dah cukup. Anak saudara bising banyak, alamak dia ni stress, aku tak nak bawa atau tak, sebab untuk dia sibling dia penyusahkan mak bapak dia. So macam aku tak nak susah. Jadi dia macam from a good intention, tapi dia conclude to that lah. Untuk dia macam bila tengok sibling dia ada anak, macam menyusahkan apa, minta jaga betul-betul lah nak apa jadi gitu. So dia decide. Both agree lah? Tak, satu je. So diorang tak jadi kahwin lah. So okay lah, settle lah. Tapi kalau kata saya tengok sekarang, dia dah ada anak. Yang tak nak tu, dia kahwin orang lain lah. Dia kahwin yang tak nak tu. Dia tu kena scam lah. Kali scam dia cakap cerita nak macam mana nak reject tadi kan mungkin nak break, tak nak anak dengan I, tapi nak anak dengan orang lain. Tu cakap dah ada anak. Siapa kawan tu? Alhamdulillah, nanti saya WhatsApp lah. tu lah, saya cakap sekarang dah anak, alhamdulillah lah. Maksud tu boleh berubah lah. Dulu mungkin mindset dia sebab tu kali dah kahwin, dah betul-betul involve dengan suami, dengan pasangan. Ya betul. Dia tengok juga your circle of friends. Bukan pasal pressure tau. Dia macam tengok circle of friends you lah. Kalau circle of friends you memang ada anak, you akan happy juga. Nasib lah. Macam mana tapi konsep tadi saya suka dan saya nak tekankan, mak bapak kita kerja dia bukan jaga anak kita tak bayrat. Ni bayrat kita. You cannot have macam dah ada anak, tak apalah nenek ada. Janganlah, kesian lah. Datuk nenek pernah. That's not the default lah. And you nak boleh, tapi you have to understand you are leaving them with your
mother and father, they are grandparents, which their whole life pun tak dapat enjoy, and you tak boleh nak ikut you punya syllabus dalam dia punya rumah. Oh ya, betul. So you tak boleh salahkan parents. Mak asal asyik tengok kerja, tengok TV je, mak selalu kasih makan dia gini. Kita kan dah ada schedule. No, it doesn't work that way. You want that, you have to have your own system lah. You nak sekolahkan you punya mom and dad, apa kesian lah. Tapi hakikatnya saya faham Singapore busy, semua dua orang nak kena kerja, so anak you have to, but you can't have everything that you want lah. Tapi bukan nak cakap jangan ada anak. Ada anak ni best sangat. Best lagi tengok dia bila dia besar, dia dengar cakap, dia amalkan. Saya dengar cakap. InsyaAllah. Just tadi kita ada perbincangan dengan Ustaz Syed Mustafa tentang kitab apa dia pakai? Sibian. Tarbiyatus Sibian. Rawdatus Sibian. So macam satu part tu yang kita kongsi adalah masa anak tu perlu dimanfaatkan. Ni pasal dengan cakap kita kan. Masa anak tu perlu dimanfaatkan. Kalau masa dia tak manfaat dengan apa-apa yang dia buat yang kita tak jaga, is equal to kurang akhlak, kurang ajar. So formula dia adalah manfaatkan waktu anak, insya-Allah is equal to adab yang baik, akhlak yang baik. Wallahualam. Tapi I think if you look at Singapore punya cara kehidupan, a lot of couples now, kalau nak ada anak, they feel like it's not worth it. Because financially. Not financially even, macam time. For example, you already ada anak you have an anak, but both of you are working selalunya 9 to 6 lah. Taruh 9 to 6 corporate job, simple 9 to 6. Pagi at 7 ke gitu, you already send your children to sekolah. Then you won't see them until 7 you ambil balik. 7 you only have berapa time aja, and then tidur. And then you restart the cycle sampai lah weekend. Weekend pun nak kena pergi ziarah rumah nama tu parents, and then you don't have that tu sangat. So they feel that macam it's not worth it to have children. So what are your guys thoughts, orang yang ada anak macam gini kan? I mean, kita dekat sini bukan nak kasih solution. We are not here to give a solution. Itu the solution is supposed to come from those who have bigger salaries lah, not our JD. Bigger salary? Macam MP ke. So macam what are you guys punya mana apa tu? Experiences. Terus. Keihtiraman lah kita. I think setiap orang ada different parenting style, parenting ideas. Kita tak komen lah orang lain. As long as dia tahu apa tujuan, apa matlamat yang dia lakukan, apa yang dia nak capai daripada minimal contact and interaction dengan children. Most of the time maybe dengan grandparents ataupun dengan helper. Dia cuma touch and go je kan, pergi, tak khabar, touch, check in and then keluar pergi ke kerja. I think ramai juga family macam tu daripada dulu. Mak bapak kita pun jarang kan jumpa anak-anak sekejap-sekejap sahaja. Dan juga tapi I think sekarang punya zaman lagi banyak. Sebab dulu kita lagi banyak macam one income household ber. Now is already kebanyakan is already dual income. So nak compare, kira dulu masih a lot of stay at home moms. You want to compare to now lah. So that's why kalau anak tu dipelihara dengan sebaiknya, walaupun sekejap kan dengan mak bapak, I think InsyaAllah will be enough and will be good lah. We usually based on what I observe, kadang-kadang both parents yang working ni diorang tak akan lama sangat. So nanti at the end of the day, usually the mom will mengalah, dia akan stay at home because nak focus on children. First child maybe boleh masih kerja, nanti second, third, ada yang third sanggup tinggalkan career because nak fokus on anak. That's where that stage baru parent faham tau, yang diorang realise sebenarnya aku lebih perlukan quality time dengan anak. Bila anak kat situ spending time lebih bermanfaat daripada aku kejar career goal dan juga kejar financial goal dan sebagainya. I think macam for example, if I were to have a child pun, I don't want to be working macam terlalu banyak sangat sampai tinggalkan dia. I mean, kalau wife pun kerja macam kesian lah. Every time kalau macam nampak jalan bawah blok kan, pukul 7 masih nampak budak tengah jalan kat luar, macam kesian pun, baru nak balik pukul 7 PM. Macam you're supposed to be at home, dah mandi, dah tengah main ke apa. Macam kesian lah. Orang punya cabaran berbeza dengan kita lah. Cabaran di Singapura ni they don't have choice. That is the only arrangement yang diorang ada. Tapi hopefully dengan limited time yang you ada dengan your anak tu, ada barakah lah. Sedikit barakah. Masa tu kita tak nak, kalau
selalu duduk rumah pun tapi tak jaga anak pun satu problem juga kan. Hey, betul lah. Untuk bapa-bapa senang sikit jaga anak. Pasal bapa-bapa selalu nak beli mainan, dulu tak dapat, nak main game dulu tak dapat. Betul. Bila dah anak tu, itulah masanya. So macam mak geram lah tengok. Masa dia je main game, masa dia je tengok TV. Dia dengan best. bonding tu ham. best. Bonding lah betul. Yeah. Budak-budak pun ingat. And bila dia cerita tu, kita pun cerita benda sama. So bapak-bapak ni senang sikit lah. Kalau yang bapak yang tak suka jaga anak tu lain cerita lah. Betul. So untuk mak-mak, memang mak-mak ni Masya Allah, dia punya 9 bulan kan budak tu kat dalam dia. Betul. So it's part of her, Masya Allah, tabarakallah. So walaupun dia kat kerja, dia akan cari Part of us kita tak? Kita yeah. taruh $1 coin. Taklah ni kena tak bacakan konten tau. Ya, Masya Allah. So Singapore okay. So kita kalau fikir secara logik kat Singapore, kenapa kena 2 orang kerja? Ya, betul lah memang lah. It's Cerita already becomes a must already okay, sebab kenapa 2 orang kerja? high Pasal nak cost bayar of duit income, rumah betul. Singapore mahal. Okay, so rumah tu mahal kenapa? Pasal ambil mungkin 4 bilik, 5 bilik, kondo ni ke apa? Okay, tu satu. So ambil lah 3 bilik, ambil lah kat Ulu ke kat mana ke apa. Tapi have to plan. Maksud my understanding is in Singapore ni rezeki lah. Mintalah doa, rezeki lah, seriously. So kalau rumah tu mahal macam mana pun, boleh je tiba-tiba you dapat naik pangkat, gaji you banyak. amin. Tiba you menang loteri tak boleh ya. So InsyaAllah cukup. Dekat Singapore nak hidup biasa cukup. Nak hidup mewah je you kena. I think dah cukup lah. Semua nak kena ada. Menang lah mana. Kalau bersyukur. Kalau Ustaz Lufi macam mana? How is your situation like with your child right now? Selalu jumpa ke? Selalu tak jumpa macam mana Ustaz? Bismillah, masya-Allah, la haula Kenal wala lah. quwwata billah. Kesian tak kenal. Kenal lah. Saya kalau tambah tadi sikit cukup selain tu adalah macam tadilah kita punya mindset of work within our capacity lah. Kan kita punya capacity memang 3 bilik, beli 3 bilik. Kita punya capacity ini beli ni. Kita tak boleh beli kereta, jangan beli kereta gitu. So kadang kita ada macam tadi kita punya standard of happiness kita kejarkan sangat, tapi it's not really happiness. So bila anak ni saya rasa personally is memang the most truth happiness lah. Dalam semua happiness yang kita pernah ada. Luqman, I love you. Sebab dia memang lain lah. Masya Allah, dia punya happiness tu tak perlu. Macam kita kalau kerja kita okay, kalau aku dah gini aku akan happy. Alright. Sangat anak kita tak sempat nak letak apa-apa expectation pun. Macam tak ada expectation pun kita dah boleh rasa happiness tu. Kita tak macam anak aku dah hafal Quran gini baru aku bau dia je dah ambil kalah. Unconditional love they call it. So that is the unconditional love yang you can't get in any other achievement and happiness lah. Anak you taklah, for now saya anak baru 2 tahun lebih. So tak tahulah kalau dah primary sekali, okay, you gini result baru you I happy. Kalau sekarang kira dia dah macam baby. Jadi macam gitu kalau dah primary ada. Macam kita dah standard mungkin dah lain lah. Sekarang cute-cute baru sedap. Dah primary, dah main bola, dah busuk. Betul. But still anak still unconditional juga have to defend them even though dia dah besar ke busuk ke apa, bila dia hug you je habis. Lain betul lah. Tunggu belum teenager dah hug ke tak? Tu lah, betul. Even dah teenager dia hug ke tidak tu sedih lah. Main lagi sedih. Quality. Sebab teenager kalau macam baby hug, dia macam of course lah baby hug. So macam teenager kalau hug mak dia macam dia masih nak hug aku so tu lagi quality hug. Tapi mandi dulu lah. Tak apa. Tak apa, tak kisah. Anak apa bau anak sendiri. Dia kalau anak online mungkin bagi dia balik busuk. InsyaAllah anak Okay, boleh kalau kita boleh coming back to family planning what is your, tak tahu kalau kita nak cakap macam hukum ke macam mana. For example, a parent yang rasa tak nak ada anak sebab tak cukup financial. Okay, usually ni semua dah banyak banyak nasihat lah kan. Kalau anak tu memberi kepada rezeki dan sebagainya, ada dalam Quran juga kan. Okay, so what happens kalau a family ni yang ada 2 orang anak and dia tak nak tambah ada anak sebab dia tahu financially dia tak boleh. Bilik pun tak ada. Macam dia rasa macam 3 bilik that budak akan tak dapat that quality of life yang pada dia fair. So is that
boleh ke dari segi syariat ke, dia macam tak apa. Adalah sampai 9 anak, kalau tak terjaga pun tak apa, asalkan ada banyak anak. Sebab kita kan, Nabi kan cakap nak ada banyak anak. Allah. Dia pakai Nabi kat situ lah. Gitu dia buat. Sunnah lain dia tak ikut lah. Betul. Ya, mungkin short pada dia okay lah, 2 dah cukup lah. This is Stop at my 2. contribution. This is my Pada contribution. umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dari perbincangan di dalam lapangan ini berkenaan dengan apa, family planning Family planning, yes. Yes, family planning. Sebenarnya yang dikatakan tadi, dia punya prinsipnya sama. Sama ada the first child ataupun third child or second child. Kalau memang the next child tu dia rasa dia tak boleh nak sedia, financially tak sedia, tak kuat, Not ataupun ready. not ready nak jaga banyak-banyak anak kan. So masih dalam kategori yang dibolehkan ataupun yang diterima alasan tersebut, supaya tidak membawa lebih kemudaratan dalam diri dia. I think a lot of misconception is that part lah, whereby dia rasa ada 2, lepas tu kita tak nak. Mungkin ada orang, there are other people yang tanya, do you want to have more children? Dia cakap, we cannot financially. Nanti dia cakap, mana boleh, anak kan membawa pada rezeki, they bring you fortune and everything like that. But actually it's actually part of family planning lah, that you don't want to mudaratkan another human being coming out of you. Kena finding balance juga, because at the end of the day you need to have faith. Faith in Allah and hope in Allah, because dalam Al-Quran kan Allah dah janji ada anak tu akan nahnu narzuqukum wa iyyahum. So we give you sustenance, we provide you nafkah to you parents and your children. So bukan dia, walaupun kita dah calculate everything, dah buat studies tentang financial kita punya persediaan, tapi rezeki tu bila dah ada, once anak keluar, maknanya dia bawa sekali rezeki. Jadi tinggal kita usaha je cari rezeki kita, dan anak tu bawa rezeki sebenarnya. Bring more happiness, more joy, more rezeki to the household. Prosperity and progress for our nation. Dia bukan keluar anak keluar duit terus. So you have to tapi lah, baby bonus lah. baby bonus ya. Itu rezeki juga jadi kena percaya, dalam masa yang sama kena prudent juga, kena be careful. Dia tak boleh macam dulu jugalah. Dulu kan tawakal dia tinggi. 5 anak, 7 anak. Planning dia tak ada. So kena ada dua-dua lah. Planning and Plan as we go lah dorang. kena plan, Go by the flow plan with faith lah. Okay, so Ustaz Luffy, what about kalau orang yang macam apa nama dia, rasa macam diorang ada childhood trauma, takut ada anak, lepas tu nanti dia pass down punya childhood trauma. So Ustaz nampak macam Ustaz yang boleh handle trauma. I can listen lah. Saya okay, tu I think one of the reason, kadang-kadang it's only nature that kita bila kita ada certain trauma yang kita bawa, tu yang akan shape our mindset ataupun ideology tadi, how we live dan sebagainya. Tapi I think macam mana nak cakap Baggage lah. Trauma kat mana? Parents. Trauma mungkin with their parents, they have certain types of trauma, like parents dia selalu marah ke, or dia takut macam they will bring that kind of lifestyle dekat anak dia. Betul. Actually I think tu happen juga, macam bila dia dibesarkan dengan particular type of parent, mungkin abusive parent ke, abusive ataupun parent yang tak show more love, dia tak nak tau, dia tak suka benda tu, tapi dia actually inherit that, and dia pun pass down to the children. So dah this year I think of course sebagai in this era keadaan kehidupan kita sekarang ni, we have many option and macam examples yang kita boleh belajar, yang kita boleh inspired to be. Dia kalau kita always have the mindset macam dah aku memang gini aku memang gini mindset, I am like this, what can I do about it? So what can you do about it? We should not be staying at that position, at that status quo yang kita ada. Dekat kalau kita tengok, as simple lah, kalau kita nak push, tak nak pergi belajar ke, tak nak apa, tak ada time, tak ada masa, kita can change our algorithm reels lah. Senang je. You masuk algorithm reels macam betul yang membantu untuk kasih a good positive impact tentang ada anak, parenting skills dan sebagainya. For me personally, bila baru-baru ada anak, baru few weeks lah, remember dia bukan trauma tau, dia macam very deep stress. Kan newborn macam tak tahu ni apa ni, dia nangis dan sebagainya. So macam I remember the first 2 weeks was very stressful for me. Sampai bila dah pernah cerita lah, sampai bila beli makan dekat luar, I tengok ada orang ada 2-3 anak, cakap asal dia nak anak lagi sebab macam asal macam mana dia terbikin nak ada anak lagi. Kenapa dia nak tambah Kenapa stress? dia nak tambah lagi? Itu kat dah lah satu cukup level lah. up. Macam ada macam 2 anak tu je dah macam asal si dia 2 nak anak lagi. back to back macam dekat-dekat macam asal dia nak Lepas tu lama-lama one of the first lah, sebelum kita masih dekat rumah kan, so I tengok Instagram. So Instagram
Reels dah start macam this is not, macam dia bilang macam this is normal, anak ni memang gini, parenting gini, what you can expect in the first 2 weeks, first month. So it makes me feel better and calmer, macam this is normal. Kadang kita terlalu takut of not knowing kan. Sama macam grow up in Singapore, kita tak uncertainty, kita tak tahu macam kenapa anak ni nangis, hari semalam problem dia lain, besok problem lain, besok lagi problem. Kita dah settle problem ni, besok ni lain pula. So as first step, Reels, ajak orang tengok Reels boleh lah. Tak lah, Untuk kasih happy, untuk kasih normal. Betul. Yang bermanfaat lah. So dekat sini is actually there's a lot of information whereby you can tackle all of these punya problems lah. Especially kita boleh go to therapy to actually really macam consult whatever you are having inside of you, that deep trauma that you have. I think you should heal lah. Actually trauma seriously kena heal. Sebab I pernah nampak macam memang orang yang tak heal from trauma, dia tak tahu pun dia trauma. I think so sampai lama lah, saya dah besar, sampai dah jadi mak, sampai jadi mak. So dia macam masih tak tahu how to show love. Atau itu diingatkan cara dia show love. Macam I rotan sebab I love you. Sebab dia tak receive that, dia tak receive love any other way. Dia receive that way. So dia pun pass down the love macam itu. So kena heal. Kalau if you have trauma, please do heal with Ustaz Hakim. Find someone yang can help to assist to heal your trauma. Sebab kalau tak, you might feel tak apa, this is aku boleh, tapi you without you realizing, you are passing down to your children. So actually when we look at this, not having children because of trauma is something yang it can be dealt with. Inshallah lah. You have to find your ways. The first step of getting help is actually looking or seeking help lah, is to go out and find help or asking for help, and inshallah the help will come to you. InsyaAllah. Kalau dalam Ustaz, kita masuk sama asnya experience lah. Cerita kalau dalam sama asnya experience dengan pasangan-pasangan yang bila nak berkahwin, they normally have, is it senang for them to actually open this kind of topics for them to discuss? Macam nak ada anak, ataupun macam not ada anak satu lah, tapi macam different ideology. How do, macam sebab kita pun tak nak macam kawan saya lah, bila different ideology terus dah putus. We also want to find middle ground. So macam mana Ustaz boleh advise? We have different ideology, big decision. Kalau different ideology macam nak tinggal east ke west, I think tu boleh settle. Faham tak? Itu also east ke west ke west. Then benda ni benda-benda besar. Betul. Anak lah, sekolah mana dan sebagainya. How to find middle ground between couples lah. Before nikah memang banyak sangat checklist nak kena buat. Betul. Nak kena tu, nak kena ni, nak kena B. That's why ada juga anxiety kan before kahwin ni. Before kahwin, boleh ke aku jadi suami bagus? Tak ada pun. Boleh ke jadi isteri? Saya tahu saya suami so, bagus. Kadang-kadang tak ramai tau yang boleh fikir to that extent sampai parents. So they don't want to think sampai that far. Pada diorang tu far sangat. Rumah dulu. Ramai yang bincang pasal anak. Diorang bincang pasal what's next after nikah, in-law, apa isu dia. Ya betul. Majlis. Then anak ni kalau kita tanya, kadang-kadang waktu F2F session baru diorang macam ada macam gitulah. Kadang-kadang diorang baru nak talk about it tu. So it's important jugalah. Nanti kita akan cakap sebenarnya important. Usually kat dalam kursus rumah tangga saya cakap important juga to discuss whether nak children, ada anak-anak sekarang ataupun nanti, berapa banyak kan, because it will apa kadang-kadang will destroy also your marriage and destroy your relationship. It will affect your relationship kalau tak ada semua, tak sepakat atau tak dalam same wavelength. Jadi benda ni part of your discussion juga sebelum nikah, untuk masuk dalam that perbincangan antara bakal isteri, bakal suami, and macam mana nak memupuk untuk spark that conversation is to give case studies lah. Based on kita punya experience, walaupun orang tu kita rasa orang yang dah lama kahwin baru akan rasa risau tentang anak atau fikir tentang anak, dan sebenarnya as early as first month dorang dah, because dah conceive kan, dia dah nak bersatu malam pertama, dari setubuh. Tiba-tiba tak nak penetrate, paling direct. Penetrate tu apa? Tak nak penetration masuk ke dalam burung podcast lah, masuk ke sangka podcast. Tidak mahu tidak mahu buat secara sempurna. Tutup pen. Macam mana ada pen tak ada pen. Tak ada pen. Tidak mahu buat dengan sempurna. Jadi itu yang menyebabkan salah satu pasangan say, why you don't? Is it me? Boleh je, is it me apa? Is it me, you don't love me? Because of me. Is it I Malay? Tak, bukan Lain
Faham? Betul? Kalau Am I let's say not salah pretty satu dia dah 2 ideologi. Hmm. So how do kita nak ajak orang discuss ataupun how to get middle ground ideology ataupun yang berbeza lah, difference of opinion and ideology of for example anak. One a big family, one to one small, one or two kids. Ataupun nak anak tak nak anak. Anak tak nak anak. Paling-paling memang kena sit back and then kena discuss lah. Macam mana nak suruh orang approach. Bilang lah the pro of having child early ataupun children in general. Macam kita terangkan lah manfaat-manfaat, benefit-benefit dunia akhrawi. Kemudian what happen if you don't want children pun ada juga. Dia punya kontra, the cons. Because you all akan living forever 2 orang aja, and then you all punya source of happiness tu kadang-kadang berubah kan. Kalau kawan nanti semua masing-masing dah tak ada bila dah besar, social circle makin kurang. Kawan-kawan dah ada anak juga. Can you confirm that both of you will be very strong untuk together? Betul. Tak rasa bosan ke kan? So at least ada anak as a source of happiness yang menyatukan mak bapak. Always ada something to Next Bind. thing dalam betul. Saya setuju. Okay, so sekarang kita akan membaca some of the comments that I've actually asked daripada Instagram. Why do you think? So tanya dekat Instagram, why do you think that people are not having children? Okay. We like to thank all of the Also like to thank all of you dekat Instagram. Please follow us at The Talking Dome. InsyaAllah we'll do more of Instagram. So I will insyaAllah do more of these questionnaires. Yep. So please layan us so we can insyaAllah feature your questions here in the podcast. Like, share, subscribe and follow. Okay, so one of the reasons that it says poor work-life balance, and we have actually discussed about it. It's not about that. It's the time and the barakah you have with the kids. InsyaAllah. One of the is CCL Sikit. Child Kelly. I think over here lah. actually I agree also. I agree lah. For example, ada another mother is a first time mother, and she kasih an experience about her work. Anak masuk hospital sebab masuk sekolah, and that's the end of your CCL. Faham. So it's the first time being a parent, the first child masuk I think yang childcare. So dia ada 6 days of CCL, baru ada anak, by March dah habis dah. Betul. So when you have macam you need more time to jaga kan, in the end you lose your leave or MC lah. So I think over here the government should actually increase the per child lah. I mean it's just a suggestion. It should be per child. Per child. Kalau for example if you have 3 children then 6 divide by 2. Minister Times lah. Which minister? 3 anak times. I think it's the Tagging So another one is Cheryl lah. That's not Cheryl. So one of it is BTO so small, how to have many kids. That one no reason lah. Many. I understand, but dulu ini cerita lama lah. Cerita lama lagi. 3 bilik, semua tidur hall babe. Yeah. Tidur But hall. is that the You lalu tak quality? zaman tidur hall? Saya The mak quality lalu. of ukhuwah. Tapi anak bukan mak bapak semua kat hall. Iyalah, tu kan sebab 3 lah. bilik. So ada 2 bilik sama hall. So yang lelaki tidur hall, perempuan tidur bilik, mak bapak tidur bilik. So it's cukup. Even for myself, my first house is a 3-room flat. I plan kalau ada anak girl ambil bilik, abang-abang boy tidur luar. So luar tu I dah siapkan, beli rumah je dah siapkan sofa bed. So kita dah plan ahead. And it is comfortable lah. So even BTO to me is not small. A 3-room BTO is not small. I mean it is small lah. It's not small. Degil tak nak budge. No, it is small tapi you can find a way to work around it. I mean it's all about bersyukur apa. Even kalau if you live outside yang ada more, you will say that BTO nya ni small. Nak BTO ke 10? Okay, kita main astagfirullah. 10 boleh taruh banyak tau. Boleh jadi lagi banyak room. Jangan kat Jadi 6 10. room. Taruh 610 dari 6 room Ustaz. Okay, another one. Expensive. Parents want freedom, free time. Both parents busy working. Singapore is quite depressing. Parents don't want kids growing up in that environment. I think that is also one of the factors. Macam stress. Migrate A lot of that migrate. But to be fair, parents yang kerja tu freedom tau. It's just you tak job enjoy your love you have to job your love lah. No, job your love lah. Yeah, if you don't job your love, that's the problem lah. So you need to find a job that you love because your Habis tu yang susah lah. hours yang banyak. Betul. Just find. But you have to understand, I think not a lot of orang boleh dapat. You cannot get. I mean you are mindset very muda lah. I think old mindset lah. The young mindset
Old mindset yang kerja je. Walaupun Tak, tempat tu tak baik, maksud macam kerja je. Ya, kerja je. So macam dah memang tu kerja. So kita kerja, suck it up, just kerja. Then balik kita enjoy dengan anak-anak. Enjoy your love. Yalah, that's why I think maybe diorang don't want to have kids to go that route. Then they themselves Saturday Sunday diorang je lah yang pergi, couples pergi luar negeri ke apa ke. Yeah. How many Saturday Sundays just both of you? A lot of Saturday Sundays. Might be a lot lah. So kalau kan some Saturdays with children, go playground. Okay, another experience from a parent. Took a taxi the other day in SG. Driver said we exceeded 1 kid. Asked if we want to consider buying a car. Taxi driver also stress kena saman. So I think itu pun ada factor. For example, you have 4 anak kan. Then tak semua boleh masuk. Betul. Then nak naik The public small details public pun. Yeah, actually the small details yang becomes an interference. Sewa kereta je. Ya, orang tak ada duit untuk sewa kereta. Then naik bas lah. Ya, naik bas lah. And then naik bas pun orang. You apa? What is your... Dia actually semua benda you just have to go through lah. Yeah. So Kecoh naik bas dengan budak-budak dengan basikal pun memang nak kena sabar. Orang lah. stay. Ya, orang stare. Orang pun tak patut stare lah. orang tak membantu lah. Ya, orang sekeliling tak membantu. Orang dengan pram dekat lift also don't want to give way. Don't get me started of the lift. Oh my god. Started girl. That's why I say Indonesia Tak boleh lah, guys. lift tak Go, boleh. experience, lift, go. Please lah. If you see someone with a stroller or with a kid, get out of the lift, man. Agreed. Get out of the lift. Go Retweet. take the escalator, please ah. Go take the stairs you. Actually, I dah sampai level even stroller, I will go up the escalator. Dah tak pasal. It's dangerous yeah, It's dangerous Yeah. Tapi we need the thrill lah. Budak-budak pun naik roller coaster. Got the tactic technique. Yeah, you have to have a technique, masya-Allah. Yeah, and buy lightweight strollers lah. If you can get Okay, since we're talking about inconvenience, what other inconveniences have you guys faced having children? Maybe we start with orang lama tak nak jawab. Okay, takut. Cover. Alhamdulillah. Okay, we start with the youngest punya yang ada anak Ustaz Lutfi I with still the child okay. 2 years old. What are that small interference that maybe you feel like other people around you can be better at? Like for example, lift lah. Tapi what are the experiences yang ada? Lift tak boleh pakai dah pakai. Ada examples. Dia tu Example ni. tempat duduk kat MRT, bus. Dia tak kasih Tak kasi. Habis Even though my wife baby kena carry. diri je. Dokong kan, kita dokong lah. Oh, tak kasi faham. Macam tengok, dia macam gini, tengok. Nak kasi Alamak. But that's my right wah. Tapi nasib baik orang memang suka tengok luar. Oh. Ya Kita lah, but macam still yalah. not sih. At least offer lah. Ya betul. Offer je. Offer je. Tapi actually tak tahu nak salahkan diorang ke tak, sebab kan kita tak, when I was not there before, as a parent, Okay. I might not be conscious of that juga. Oh really I was Kira macam conscious yang macam every session tengok. Faham. Every session tengok, Oh yalah of course lah. Kadang-kadang macam orang tak nampak pun, I can understand. So macam now bila dah JB, every session I akan check. Oh, Lagi conscious lah. Maybe Compared to they dulu. more considerate for pregnant lah agaknya. Yeah. Yang dah ada Dia children pregnant dah. pun kadang baby bump after Baru 9 nampak months lambat lah. So kadang-kadang Insulted. This is not a baby. kadang-kadang kita pun Are you takut. calling me fat? This is a real When before? dilemma lah. Macam bila dia ni pregnant ke tak. So I think they should hold a card lah. Like a actually pink betul. card maybe. Just know that they are. Baru-baru kita cakap pasal MRT, cakap pasal ni. Tiba last week ada old lady lah. Cannot say the race Dia masuk, dia kira memang dah confident lah. Dia masuk, you wake up, I sit down, you very young. Tapi macam kesian dia budak tu macam memang tak tahu, macam ada sakit sikit lah. So macam alamak kesian, macam very Special lah. macam special sikit. Okay. Habis nanti Uncle. that old lady tu Oh lady. macam wake up, you very young right, let me sit down, I very old already. Alamak. Macam although you are entitled. Then what did you do about it? I You just see it, watch I the Singaporean video. lah, Singaporean Video lah. video. Content lah. No lah. I also old lah. The kid said lah. No abusive that I keep quiet lah. Okay. What about Usama? Any inconveniences when you were having a? Well, already past that. I forgot it already. Okay. I don't want to Forgive and forget, forget. But of course, inconveniences we had is a bearable. Alhamdulillah. Oh, bearable lah. Okay. Bearable. You always find ways to overcome it. Yeah, Optimistic. we always optimistic, be positive. Ignore lah whatever people want to say or look upon us. You do you. Yeah, we focus on our own How many family. children do you have? I only have 3 children. Three. Oh. Alhamdulillah. Well, the youngest being at?
7, primary 1. Oh, 7. The oldest? The oldest sec 2, 14 years old. Oh, jauh juga, 7 years apart. Yes. For the first and the last one. 7 years. So Alhamdulillah, now different challenges. Teens. Teens. Yeah. What about Ustaz Nazi? Appears like you have a lot of Oh my inconveniences. god. Grab a seat, guys. You wanna talk about money? One of it is the Grab thing lah. Oh, yeah, because yeah, since bro. now we are now the 5 of us. Yeah. Yeah, so we need to take the bigger Grab. Correct. Yang 7-seater at least. It's expensive lah. You correct. Yeah, I agree. so- Actually, should have a subsidies for parents taking that's Grab. I nice, think yes. Singapore government please Who put do we- inside who the do we CDC take for the checking Grab? Grab. Huh? Grab who we take? Ministry of Transport lah. Ministry of Transport lah. Oh yeah. Later we. Yeah, seriously, yeah, mashallah. And I just Adding on, read about this parent who was saying about the bus meal service. Oh yeah. But Yang then bus tu about naik the it. stroller. Sebut. Bus tu naik dah memang dah kat Yeah. public pun sebut aja. Yeah, so the stroller itu style lah. Yeah. Kasih stroller masuk belakang. Yes, it's very hassle lah. You need to close Correct, the stroller, bring it in. Nonsense lah. I think they should have the same privilege as the wheelchair. As the wheelchair, yeah, correct. And Saya we dia can, buka kan and terus. even the wheelchair punya pun, the SBS captain need to go back and buka. Kenapa kita tak boleh buka kan? That one for elderly or? No, for Tak, the maksud stroller. maksudnya Kalau stroller tak nanti kita dia nak akan lah. stop. Kalau boleh dia buat akan untuk- stop, dia keluar, buka. Orang lain Only, tak sempat pun tak ditolong. Betul lah. Yelah Actually. takut tercepit ke apa whatever lah. Mungkin Tapi lah. come on lah, Memang dah everybody besar nak ke. kena ajar apa. Yeah. Tak kena ajar. Tak ada, next time mungkin Ustaz boleh buat lah. Just Saya do nak it. buat. Just Sekali kasih kalau saya kena bahasakan. saman, Bahasakan. saya Tak ada, insyaAllah the netizens will be Yeah. behind you. Okay. InsyaAllah Saya the make talking sure- dome will be behind you. Saya make sure ada orang record lah. Yeah, Ada yeah. salah. Show example apa? Tak ada cakap, you record first, I want to open. Itulah tu. Lepas tu kita kena ada car seat. Ya, kena kasih. Untuk budak-budak kena ada car Kasih seat. memang. Betul. Tapi untuk taksi tak payah pasal ada insurans dia. Oh. So kenapa Grab? Oh, tak buat Grab. benda Ya, tu, ya, ah. Grab. So, macam Lain. tu leceh dia sikit lah. Tapi Ya. Singapore lah, kita hasil lah, tak kisah. Kalau nak jalan, kita jalan. Naik MRT, nak pergi expo pun sekarang senang. Betul. Senang gila. I think because you are in the east. MRT You are at the sekali, east. betul. If you are East side, Jurong. East side, west side. Yeah, best side, bro. Mantap lah. Yishun. Jauh. Itu dengan lift lah. Itu dua lah. Leave. Itu dengan lift lah. Lift. Ada than that, Alhamdulillah lah Singapore. Main bola pun Alhamdulillah tak ada orang komplain. Bola blok. Wah, blok weh. Tak boleh ya. Mau blok tu actually Boleh. Takut. tak boleh Dia takut. main je. I don't care man. If you say you hit Meriah, people, hit meriah. people lah. So Alhamdulillah, thank you so much guys for the good discussion about the concern and the challenges faced by our community in Singapore. That we hope that we give some guidance and insights and motivation juga, especially for those yang akan menimbang cahaya mata tidak lama lagi InsyaAllah. di September 18 Oh, ada date direct. Oh, this month example Next lah month, for some August. insyaAllah. For the first 2 week, if you have faced any difficulty, can give us a call. Yeah, InsyaAllah, please. Or just make your algorithm a good algorithm lah. Yeah, I think we'll just play games. Yeah, good algorithm. Yeah, it's okay, parent, father, if no one care about your feelings. Right, thank you so much again. Kalau siapa yang rasa, insyaAllah kongsilah kepada yang teman-teman yang bermanfaat, mungkin sama face same challenges, insyaAllah kita berikan sedikit pencerahan dan juga ketenangan di dalam hati-hati mereka lah, InsyaAllah. Okay, macam biasa, podcast ini disokong oleh para penyumbang Masjid Al-Istighfar untuk menjadi berderma tetap atau memberikan sumbangan. Sekali bagi Masjid Al-Istighfar, sila layari alistighfar.com/donate atau lakukan pembayaran melalui PayNow ke UEN S99MQ0014H. Marilah sama-sama menyokong usaha dakwah dan program bermanfaat Masjid Al-Istighfar untuk masyarakat. So to translate, if you want to become a donor for Masjid Al-Istighfar, go to the website that I mentioned just now and also the UAN that I mentioned just now. Alright, thank you so much everyone. Assalamualaikum warahmatullahi Ta'ala wabarakatuh. wabarakatuh.